Yes, ashimwe cyane. Mbere ya byose reka tubanze dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro, Tanguriro igice cya 31 umurongo wa 42 asimbire ku murongo wa 53 bishobotse yomfasha gusoma abumfasha aze gusoma umuntu ufite bibiri y'ijambo ry'Imana amfashe gusoma ko ijambo shaka yango ne Tanguriro 31 muri bibiri y'ijambo ry'Imana 31 umurongo wa 43 aze no kudusomera muri Petero wa mbere cyo cya kabiri umurongo wa 17 nanone muri bibiri y'ijambo ry'Imana twumve uko havuga. Tangiriro 31 kuri 43 kuri 42 usimbire 53. Bibiliya yavuze ngo iyo ntabana n'Imana ya Aburahamu ariyo data Izaki yatinyaga ako nyene zigasubiremo neza. Iyo ntabana n'Imana ya Aburahamu ariyo data Izaki yatinyaga uba waransezereye amara masa. Ariko Imana yabonye amagorwa yanjye n'imiruho yanjye, niyo mpamvu yakwiyamye iri joro ryakeye. Amen. 53 muri ico gice. Mirongo itanu na gatatu haravuze ngo Imana ya Aburahamu na Nahori na Tera izadukiranure. Yakobo arahira Imana se Izaki yatinyaga. Amen. Imana se Izaki yatinyaga. Amen. Amen. Petero wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 17. Kabiri 17 Petero wa mbere. Muha abantu bose agaciro, mukunda abavandimwe banyu, mutinye Imana, muha umwami agaciro. Amen. Amen. Iryo jambo ndarisoma muri Bibiliya y'Ikirundi numve naho uko havuga. Urakoze cyane cyara Imana iguha umugisha. Petero wa mbere 2:17 muri Bibiliya y'Ikirundi aravuze ngo mwubahe abantu bose, mukunde bene data, mutinye Imana, mwubahe umwami. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana bane namwe. Angiye kuvuga ngo amahoro y'Imana abane namwe bene data. Buri muntu wese amahoro y'Imana abane nawe. Haleluya. Dusuhuje na bene data nabo bariko baradukurikirana aho bari ku masaha yacu, nabo amahoro y'Imana abane nabo muri no mugoroba. Abo bukeye nabo nuko amahoro y'Imana abane nabo. Kandi mbone hakanya kugira ngo ndabiyegereze mwese mu ijambo ry'Imana. Tuvuge ngo amen. Munkurikirane dukurikirane mu kanya gatoyi hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Nitwa Niyonzima Felix, umupapa ndubatse mfise umudamu n'abana 7. Damu wanje mbone hakanya ko bivuga yambwiye ngo mbasuhuze muri no torero. Nukuvuga ngo nimwakire ntasho za mwene data. Ndi umukristo w'itorero rya Mahanayimu Uganda.
dukorera ibikorwa by'Imana muri iryo torero mu gihugu cy'Ubugande muri district ya Cegegwa aho bita Icyaka. Abantu benshi barahumva cyangwa barahazi bamwe. Aho niho dukorera imirimo y'Imana. Imana yo mwijuru ihabwe icyubahiro cyane. Nejejwe n'Imana kuba hano muri kano kanya, dushimira abayobozi baduhaye kano kanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibamugisha kandi Imana ibagirire neza. Amen. Imana yakoze cyane. Mutima wanje wiyumviriye kuri rino jambo ngo ari ryo tuganira ko jambo nahaye umutwe uvuga ngo kugarura igitinyiro cy'Imana mu mitima y'abantu. Kugarura igitinyiro cy'Imana. Amen. Iyo umuntu avuze ikintu ijambo gutinya mu mvugo yumvikana no kuvuga ngo ni ikintu kiba kigaragara ko giteye ubwoba. Twebwe rero kubera ko Imana yaremye ijuru n'isi ikarema ibintu bitandukanye tubona bishajije bibereye ijisho, tukabona ukuntu yaremye umuntu mu buhanga bwayo n'ubushobozi bwayo buteye ubwoba. Niko Dawidi yavuze muri Zaburi y'137 aravuga ngo Mana ndagushimiye ko wandemye mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba. Ngo wateranije amafyigo yanje atanu. Nukuvuga ngo wateranije amafyigo yanje ngo urukanga rwanje ntiwaruhishe. Nukuvuga ngo imisi yanje yo kubaho yose ngo wayishizeho hatarabaho n'umunsi n'umwe. Nukuvuga ngo Imana ire mu muntu yashizeho igihe ciwe cyo kuvuka, ishiraho n'igihe ciwe cyo kugereke cyo kuzorangiza urugendo. Ibyo rero nta ushobora kubihindura, nta muntu numwe ku isi ashobora kubihindura. Rero iyo Mana niyo yaremye ibintu bihambaye hano mu isi, irema imisozi, irema ibiyaga, irabirema n'ijambo ryayo, irema ibikoko biteye ubwoba, ibyo twebwe dutinya. Uvuge ngo amen. Uvuge ngo haleluya. Kandi gitangaje ibyo byose yaremye birayubaha. Ibihumeka n'ibidahumeka, ibivuga n'ibitavuga, byose birayubaha. Byubahiriza gahunda yayo. Hanyuma twebwe abantu abo yaremye mu ishusho yayo, nitwe twenyene tutayitinya. Amen. Rabizi jewe nkizwa nakijijwe nyene bitoroshye. Ntibyanyoroye kukizwa. Ariko igihe nakijijwe nsanga ari muri periode hari indirimbo abantu baririmba bari kuri podium, wewe uri mu ntebe zikagutera kwihana ibyaha, zikagutera gutinya Imana, zikagutera kubaha Imana. Baziririmbe bariko bararirimba gusa. Nakijijwe muri periode ijambo ry'Imana ryavuga ibyo ari byo byose byinshi byaganisha igitinyiro n'icyubahiro cy'Imana. Kandi jewe abo nabona imbere yanje bose batinya Imana. Bose batinya Imana. Ikimenyetso cyerekana ko batinya Imana kimwe gusa, akantu gatoya, batinya b'Imana yahamagaye. Jewe nakijijwe
umupasiteri revera pasiteri atuyoboye nashobora gutinyuka ngo duhuze n'amaso ndavuga ngo ibyo ari byo byose twese twabona nyine ari n'Imana twabona ari nk'Imana yamanutse revera nyine yararengana gutya ukavuga uti yo mana we yaguhamagara gutya ukagenda utitira ubu niyoba yamenya amafuti yanjye n'utundi tuntu ariko muri no iyi minsi y'inyuma yanje yo gukizwa n'abagiye baza barakizwa inyuma yanje nabona genza ndabona nagiye nza ndabona ibintu bimwe na bimwe bigaragaza ko gutinya Imana mu mitima y'abantu kwarangiye. Indirimbo zivuga ku gutinya Imana ku cyubahiro n'igitinyiro cy'Imana zisigaye ari nke. Hasigaye hari indirimbo zizamura amarangamutima y'abantu zibereka ibyiza, zibabwira iby'amahoro, zibahumuriza, zigaragaza yuko zararangiye. Igorigota ku musaraba Yesu yarabirangije. Kandi gitangaje zigenda zisa n'iziri paralele n'ijambo ry'Imana ririko riravugwa muri bino bihe. Muri bino bihe indirimbo ziririmbwa zo kuramya no guhimbaza Imana zisa n'iziri paralele n'ijambo rivugwa mu matorero atandukanye hirya no hino. Mu yandi majambo ibivugwa mu matorero, ibiririmbwa, ibihanurwa garevera we nibyereka abantu kurora, barahumurizwa mu nzira zo kwereka kamere zabo ko zigiye kuzogirirwa neza, mu gihe ibikorwa byo kugirirwa neza biva mu maboko y'Imana bitariko birakogwa. Kubera iyo mpamvu abihana mu matorero baragabanutse, ntibanagabanutse barabuze. Ushobora kumara ubu nka revera ubu wo mubaza bitabaye ibanga ngo avuge kuva ahabereye revera n'abakristo bangahe baramusanga baje kwihana ibyaha, yo kubwira umubare kuva ahabereye revera, yo kubwira umubare bitabaye ibanga. Bisobanura ko nta mpamvu imitima y'abantu yaratinyutse, itinyuka Imana, ihangara icyaha, irangije icyaha nakiragira iki, isa nuko kidafise uburemere mu mitima yabo. Nkunze gukurikirana amakuru amwe namwe y'abantu, nigeze nkurikirana amakuru y'iwabo wa bakaka hariya, bariya nibo mvuze, nsanga ngo habaho periode abantu bakaja kugira iki, ngo bakaja ku kintu cyitwa indaraza. Iki ujya ku ndaraza nukuvuga ngo nukuja kugira iki, kwihana. Kandi abanditsi bakomeye ba Bibiliya barimo ba Paulo, barimo ba Petero, barimo ba Yohana, barimo bande bagiye bavuga, baravuga ngo umuntu
niyavuga ngo nta cyaha afise azoba ahinduye Imana iki umubeshi, azoba agaragaje ko Imana ari umubeshi. Musuma Yobu bene data bagiye kumusura mu bibazo yahuye nabyo, harimo ijambo rimwe ryavuzwe, byaravuzwe ngo kuko we ngo yari karisobanura cyane abereka ko yarenganijwe n'ibyaha n'ibintu yahuye nabyo. Umwe muri bo yitwa Elifazi aramubwira ngo Yobu we, ngo haba n'abamarayika bayo bo mu ijuru, ngo ntabwo izi bizera, ngo nkaswa umwana w'umuntu angotomera ibyaha nk'unywa amazi. Rero reka kwigira muzima, reka kwigira wewe umetenda uyo wakoze icyaha, nubwo Yobu atacyaha yari yakoze, ariko mu nyuma bigeze ku mu nyuma Yobu nawe Imana imaze kubona ko asa n'ugiye kwisobanura cyane, iramubwira ngo ngwino tuburanisha. Niko Yobu ngo uze nawe ngo yari yasabye cyane, umubona aravuga ngo icyoma ngahura nayo nkayibaza aya makuru ni kubera iki. Angije ngo aze guhura nayize kumubaza, itangira kumubaza amayobera atigeze kumenya, imubaza amakuru, imubaza ngo mbese Yobu wewe uri kurigira integre gute, wombwira inkingi zifashe ijuru zishinze. Nawe atariko yo muze nawe vraiment urambaza inkingi zifashe ijuru zishinze ayo makuru. Hazamenya ngo uze umuwoza umenya ngo inzira y'inzoka ngo ku gitanda aracibuye kwibuye, wowe iyo nzira woyibona woyimenya. Amubaza ibibazo n'ibibazo, Yobu ngo ageze aho mu gice cya nyuma neza ngo aravuga ngo urabizi rero muzee, ngo buretse nanje mvuge, tuvuge ngo ame, ngo uzi ko bari barakumbwiye jewe ntari bwakwibonera, none ubu ndakwiboneye, nicyo kinteye kwizinukwa. Erega menye yuko no muri bijya bihe byose nabayemo ntabwo nigeze nkiranuka. Kubw'ibyo rero man nizinutswe. Imana irabati nicyo nashaka peti, nicyo nashaka. Kuko jewe nkibaza nkavuga ngo ariko yemwe gute abantu batagitinya Imana? Ese mwebwe muherereye muza mubona bayitinya revera we, uzubona abantu batinya Imana aho muherereye mwebwe? Jewe aho ndiko ndavuga iwacu iyomba, sindiko ndavuga hano, ubwo hano ntaho nzi. Mumenya ba hano bayitinya baba hungu na za nkumi uyoboye, ubona ari normal, barayitinya neza. Kudatinya Imana nicyo kintu cya mbere nabonye umukristo abakoze kibi mu buzima bwiwe, kubera identite ituranga nk'abakristo. Kimwe muri identite zituranga, kimwe inkingi imwe ikomeye mu biranga umukristo ni ugutinya Imana. Tundi twose tuza duhereke, ariko inkingi ya mbere igaragara ku mukristo ni ugutinya Imana. Iyo havuzwe gutinya Imana havugwa, biba bivuze ko umuntu agomba kwanga buri kintu icyo ari cyo cyose Imana yanga.
mubwiriza mubahindure. Igice cya 21 haravuga ngo kandi ngo mubibutse ngo nanjye ngo ibyo nagize iki ngo nabategetse ibyo nababwiye ngo dore nzoba ndi kumwe namwe ngo kugera kumpera y'isi. Urajahe ko mbona ufite umugambi mubi mu mutima wo kujya kugirira nabo uri murajahe ngo ntiyagire ikintu na kimwe utwara uriya muntu. Ariko Labani ngo araza amaze gushikira Yakobo amubwirira ijambo amubwira ngo narinje mfite umugambi ukomeye wo kugirira nabi ngo ariko Imana yawe ngo yangendereye nijoro iransanga irambwira ngo ntiyagire ikintu na kimwe ndakubwira. Nawe ni rya jambo yavuze hari aravuga ngo nukuri n'ubundi ngo yataza kuba Imana ya sogokuru Aburahamu ngo iyo data Isaka yatinya ngo ndabizi neza wari kunde kurata kintu na kimwe umaye ntacyo nari kugukurako. Ariko kubera Imana ya sogokuru Aburahamu ariyo data Isaka yatinya byatumye ndakugiriraho umugisha nubwo utashaka ko nkugiriraho umugisha. Reka nkubwire abantu batinya Imana ni chanzo cha kuwa na favor mahali yote. Gutinya Imana ni nzira ni kimwe mu bintu biguha favor iyo ariyo yose ahariho hose aho bashaka naho badashaka. Favor y'Imana ibana nawe iyo utinya Imana. Favor y'Imana. Reka tuvuga ku muhungu witwa Nehemiya gatoyi yasenze isengesho ngo amaze kumva amakuru asenga isengesho uhereye ku igice cya mbere ku murongo ngira ngo wa 6 aravuga ngo Mana y'abasogokuru ngo Imana iteye ubwoba. Nicyo jambo yavuze rikomeye ngo Mana uteye ubwoba. Ababajwe gusa n'amakuru ngo yumvise yiwawe asenga Imana ngo Mana iteye ubwoba. Twaragucumuye basogokuru bagucumuye twakoze ibyankwa n'amaso yawe ariko kandi uri Imana y'inyembabazi ongera tugirire neza. Reka nkubwire nyuma y'iryo sengesho byamuhaye kugira favor itagirwa n'umuntu wari we wese. Uzi ko Nehemiya ntiyari impunzi. Jewe nawe bamwe turi impunzi ariko Nehemiya ntiyari impunzi. Nehemiya yari esclave, yari umuntu yatwawe umunyago. Yari nyagano mu Kirundi sinzi mu Kinyarwanda uko bavuga. Bari baramufashe mateka bamutwara ari nyagano. Ariko tuvuge ngo ena kubera gutinya Imana kwari mu mutima wiwe atekereza gukora ikintu agitekereje agiherebwa mu favor iteye ubwoba. Ngo yamaze gusenga ayo masengesho ngo amaze kwaturuko igitinyiro cy'Imana yatura ibyaha bya Isirayeli ngo aragenda ngo akigera imbere y'umwami ngo umwami aramwitegereza kubera favor y'Imana aramwitegereza ngo aramuraba ngo ariko ngo ko ntari bwakubona umeze gutyo ngo kusa n'ububabaye. Aramubwira ngo ntako nobura kubabara ngo kubera ko iwacu harasenyutse ngo nabasigaye ngo nawe ari mu gasuzuguro kandi uwo yari karabwira niwe yari yarahashenye. Tuvuge ngo amen. Tuzamuri cyoro cya Yesu. Haleluya. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Zamuri cyoro cya Yesu bako. Tuvuge ngo amina. Yari mwabwira umwe mu bantu bashize mu imbaraga kugira ngo Yerusalemu isenyuke. Ariko arangije aramubaza ngo none urashaka nkora iki?
nkoriki aramubwira ngo nta kindi kintu nkeneye kunkorera ngo ndakeneye ngo wewe undekure umuruhusha nje gusana amarembo y'i Yerusalemu ngo kandi nta ngabo ndagusabye ngo ariko icyo ngusaba ni kimwe ngo urampa ngo urwete ngo kugira ngo nzoje guca ibiti mu ishyamba ryawe bizoza gusana Yerusalemu. Tuvuge ngo amen, tuvuge ngo haleluya. Kubera favere y'Imana yari kuri we, umwami aramubaza ngo none uzogira igihe kingana iki? Ko ntiyashobora kumwankira. Aravuga ngo icyatumye atamwankira ntabwo ari uko bwari uburenganzira bwa Nehemiya, ariko kubera igitinyiro cy'Imana cyari mu mutima wa Nehemiya, byatumye icyo Nehemiya cyose yifuza cyuguruka nk'uko acyifuza. Urashaka ko ibyo byuguruka? Garura igitinyiro cy'Imana mu mutima wawe. Urashaka kugera ku masezerano y'Imana? Garura igitinyiro cy'Imana mu mutima wawe. Igitinyiro cy'Imana nicyo mu mutima. Uzoja kure y'icyaha, kandi nuja kure y'icyaha uzovuga data yumve, kandi nuja kure y'icyaha uzovuga Imana ibe hafi, kuko Imana izibana n'abagiriki n'abafise imitima iyitinya ikayubahisha aho baciye hose. Bibiri tubwira ngo Nehemiya aragenda, abashenye Yerusalemu ibyabo nibyo byahasanye. Reka mbabwire ijambo rimwe, n'amahitamo yawe, maamuzi yako. Tuvuge ngo amen, tuvuge ngo amen. Jewe nanyoye itabi ryinshi, nanyoye itabi ry'ubwoko bwose, nanyoye n'urumogi, nanyoye inzoga z'ubwoko bwose, nanyoye inzoga z'ubwoko bwose, nanyoye urumogi, naranyoye ntakoze nta bintu ntakoze, ibyo narabikoze cyane. Ariko reka ndakubwira, uza wibaza ngo nabirekeshejwe nuko niki. Ese mwari muzi gukizwa icyo bisobanura? Gukizwa bisobanura iki benede? Amen. Hari umuntu yoma mwene data aravuze ngo gukizwa no kureka ibyaha. Nta wundi ni ukwitandukanya. Nta wundi no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Icyo cyo urumva icyo kiri muri rusange, ariko ndavuga ngo bidashimisha Imana. Nuguhindura icyerekezo cyanke inzira. Ibyo bisubizo byose byoba nkabyo, ariko gukizwa niki? Gukizwa nukumvisha umutima wawe. Amen, amen. Nukumvisha umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose, ukabyumvisha ukavuga uti uhereye nona ibyo twahora tugenderamo jewe nawe turabihagaritse. Jewe nawe mutima wanje we, ibyo twagenderamo tugize iki? Turabihagaritse. Icyerekezo twari dufise kirahindutse, dufashe ikindi cyerekezo. Birasobanura ngo icyo gihe iyo umaze kumvisha umutima wawe n'ubwenge bwawe n'ibikugize byose, nubwo satani n'abadayimoni na sataniya n'abarozi n'abande ntibashobora kongera kuguteza bya bintu wabwiye umutima ko mubihagaritse.
muvuge ngo amen. Kamba hakarorero, uzi ko umuntu ashobora kugwara akagwara ingwara, yagwara ingwara kwa muganga bakamubwira ati rero urabizi niwasubira kurya umunyu nta mwaka uzosigarana, nta mwaka n'umwe uzogereke uzosigana uzohita upfa. Nabajije umunyu arawureka cyangwa ntawureka? Sa kuri uwo munsi nimba ari mugabo nyene urugo mu rugo hahita haba inkono zingahe? Imwe igomba kuba iyindi itaba y'umunyu, ndetse n'abantu babyumvise bakavuga ngo uzi ko udakunze kumva ngaho uzopima. N'ababyumvise bari bukavu bakaza mu telefone, yewe muzewe baravuze ngo ingwara yawe ntuzojya umunyu, nguze wongera upime, uzupime. Kandi abantu bakagira iki? Bakabyubahiriza bakabireka. Uzi ko umuntu ashobora kwibwiriza mu mutima akavuga ngo uhereye none hasi nzongera kunywa soda, nubwo woyimutamika nubwo womubwira ngo irimwe umuti, yovuga ngo naravuze ngo nta soda nzonywa, nimba ari urupfu nzopfa. Kubera iki? Ibyo yabwiwe byo kureka umunyu ni information yahawe, amaze kuyihabwa nawe arayakira, yemforoma umutima wiwe, arawubwira ngo uhereye nona bavuze ngo nitwongere kurya umunyu, nitwawujya tuzopfa. Umutima ugahita ubyakira, wamara kubyakira tayari ukaburetse. Ijambo ry'Imana nahuye naryo mu gakiza, amen. Erega nararyumvise, maze kuryumva nemforoma umutima wanje, ndawubwira ngo mutima wanje we, ijambo ryavuze ngo kunywa itabi ni bibi ni icyaha. Uzi ukuntu naretse itabi? Narirekeshejwe na verset biblique nabwiwe n'umugabo w'umukongomani yitwa Mutokambare yaranyoboye. Namaze nk'imyaka 5 byaranze ko ndarireka, ariko umunsi umwe ndarinywa, nora ko ngira n'ikiganza kirekire, duhura na pasteur. Bimwe nababwira ngo gutinya abashumba, duhura na pasteur ndemera ndishira mu mufuka byaka ndashya, birantwika ndashapana, umubiri wose urashya. Ndangije buke mu gitondo njiwe ndamubwira ngo pastor, uzi ko bugejo twahuye nari ndimo ndanywa itabi none nahiye. Nanye ukubwira ni gute noreka kunywa itabi? Yampaye verset biblique, arambwira riba muri Petero wa kabiri igice cya kabiri uhere ku murongo wa 22. Haravuga ngo nimba kumenya Yesu nk'umwami n'umucunguzi, ngo kwarabateye gusubira inyuma, ngo hanyuma mukongera mukagaruka mu byo mwari mwaragize iki, ngo bigereranywa. Umva ngo mwene ibyo bintu ngo icyari kuba cyiza ngo nuko utari kwigera ubimenya. Ariko ninde yamye dusomera? Soma yo verse kugira ngo abantu bayumve. Petero wa kabiri igice cya kabiri hera ku murongo wa 22 havuga gute? Yego, igice cya kabiri umurongo wa 22. Yego, ibyabasohoyeho. Oya, we bugahera ku 20 numva ari 20. Niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, yego, kwarabateye guhunga, mugahunga bakava mu by'isi byonona. Mumva, nimba kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza kwarabateye guhunga, mukava mu by'isi byonona, maze bakongera kubyizingitiranyamo, hanyuma mu nyuma bagongera kubyizingitiranyamo, bikabanesha ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Komeza. Icyajaga kubabera cyiza iyaba
iyaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Wanazifiwe. Amen. Wanazifiwe. Tuzamuni cyo cya Yesu niki. Mubayiki haricho mbatwaye. Tuzamuni cyo cya Yesu. Hallelujah. Amen. Nimba kumenya Yesu Kristo neza nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwanyu. Byarabateye guhunga. Mukava mu byisi byonona ubugingo. Ngo hanyuma mukongera kubyizingitirizamwo bikabanesha ngo icyari kubaciza kuri mwebwe atafazana iyo mumotari igeze kumenya ayo makuru. Oya somo mungahega soma nuraheza gusoma umbirije icyangirije si icyo soma 22 ibyabasohoyeho nibyo uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku biruti byayo. Oya ibyo si je ndabivuze iryo jambo ni bibiri bivuze ni bibiri bivuze. Urabizi muri no misi iyo umuntu avuze amajambo atandukanye n'ibyo kamere y'abantu bashaka ni nkaho butukanye ubu baye umwansi w'abantu. Noneho ibi byose ibi biri si Kirundi ariko arasoma ivuze gute? Imbwa isubiye ku biruti byayo. Ndatanga akarorero gatoya. Mwebwe ariko abantu hari umuntu yoba yaratunze imbwa nta muntu wese yoroye inka atoro n'imbwa birajana. Inka n'imbwa birahorana nuko inka sinzi icyo imbwa iri igahaga ikumva igiye gutura ubwangati bw'ibyo yariye. Imbwa ntizitura ubwangati ikigenda ikabigabanya ikabiruka kabanza ikabiruka ariko bahagi birutse igahita yakorera izamu yavuga ngo nibya imisonga nishira hagize ni pusi hanyura hagera n'agandi ganuganyo ibicunze ibyo yarunze mana yake rasiyo yayo nubwo yayivuye mu nda ntabwo yayigize iki biragereranywa n'abakristo bakunze ibya Yesu hanyuma bagasubira bakivayanga mu byisi. Mu yandi majambo bakunze ibya Yesu ariko nibindi nabyo babicunze. Semuze gute? Muze gute? Ariko ni byiza kuza kubwiriza ahantu batagutumiye Imana. Ariko Imana ihabwa icubahiro. Ndiko ndakunda mwene rino vuga butumwa kuko umuntu azavuga uko birivuga ntavuge ngo abashumba ngo hari hino. Ubundi muzamutegura umukutano mukavuga ngo reka tuzotumire naka iyo adashika atujuje ibyo mushaka mugaze mukamuhateme ngo uzongurumva ngo uzotubwiriza kuri ntuzeye utubwirize kuri atari zabwirije mu nama murasubira namwe ngo ariko muri twabwira ngo mutumire sunzu kubera ko imatumire ujya muri Jesi nababwira ngo mutumire naka umuntu byagenze guta abantu bagasubira namwe ariko nyene nkuko naje gucya neza nuko ntawe bazarewe nawe revera yumvise amurembera ati yewe jewe uriya mugabo se mwese ni mumuzi nkuko ndamuzi numvise twunenze reka tumwahe noneka nta kundi mwihangane reka mbabwi kumenya Yesu nk'umwami n'umucunguzi. Haleluya yawe haleluya Bwana sifiwe haleluya. Reka mbabwire ninde uzi kuntwara imodoka hano ubundi umushoferi umukristo nta gitensi cya rivanse kibaho kuri we. Nta mukristo ugira igitensi cya rivanse. Vitensi ni moja songa mbele, 2 ongeza nguvu, 3 panda mulima, 4 tuende, 5 nitwacha mu binogo turazamuka. Rivanse ntibamo. Wazumvise? Na mugirizo ngo nararirimbye mu mwaka ushize ndirimba ndi mu mwuka uyu munsi ndi mu mubiri.
narazirimbye ndi mu mwuka muri 2023 ngahita nanga karorero ka 2018 ngo ariko sha ngo muri 2019 turi mu turambo ngo ariko oya aho zo dukeneye turakeneye none ha Nairobi niho dushaka izo mu turambo nta wahabaye turakeneye none divanse apana bintu zo guhora abantu basana abantu wetia vitesi ya kwenda mbele wewe songa mbele tu yukaribu kufikia ahadi ya nyuma kuna ahadi kuko isezerano turindiriye rikomeye nijo kuzosangira na Yesu kumezi imwe nizo kuzokwicarana na data nisonga mbele tu karibu kufikia ahadi apana kurudi nyuma kitezi cyo gusubira inyuma mukivane muyorebye mugende muyibloke akuna kurudi nyuma tuvuge ngo ame mukeje niba waratinye Imana mu mikarata hano witinye kurenza aha niho ho gutinya Imana mu migarati naho wari ufite inkaba kama niki aha niho ho kuyitinya mukeke nimba warubaha Imana mu mibunda yewe we ugayitinya hano ugeze mu gitezi cya gatandatu nukongera uje imbere niwasubira inyuma ni habi inyuma harica inyuma inyuma nta mukristo ureba inyuma nta mukristo uje inyuma ngo ibyababayeko ngo bigereranywa n'ubumugani ngo imbwa isubiye kubyo yarutse umugabo ngo yimbye ndabiba ariko pastor numva noneho kamere y'abarundi raduga ariko umukongo mana ntutse kubera ntaye nasomye iyo verse ko ari kwivuga koko ngezeyo ndayisoma ngeze muhira ndayisoma yo mutimuramo abongeranijwe n'imbwa je umuntu umugabo ngana nane mbayimbwa koko nireba koko nzanga nabayimbwa ubu koko nabaye ingurube koko ndireba nzanga nabaye ndabwira mutima wanje ubu jewe nawe tubaye ingurube tubaye imbwa uhereye nona reka tureke kurinywa turebe ico tuzoba guhera uwo munsi ako kanya Imana itintera iseseme byo kumva n'umunuko w'itabi umuntu akazangwera itabi hariya kuri Rombo nkajyumva nkumva noruka ndavuga nti basi reka ndakubwira iyo ufashe icyemezo mu mutima Imana ititera desinfecta haleluya ihita ifata umutima wawe igapoma reka nkubwire umuntu yemeje kwica ibiheri n'inyenzi muri we aza poma umutunuka udahumura reka nkubwire ngo ni washaka kuba umukristo ugomba kunukirwa n'ibyaha ukabibika kunukira ariko tuvuye ngo amen zamuri cyo cha Yesu zamura Yesu niwe mukiza yemusoza tuvuye ngo haleluya amen ibyo tugwana nabyo sibyo bibazo dufise muri ndera ririnze baba ngo ndi mu ntambara ngwana niki ngwana niki ariko indirimbo n'abakobwa barayizi ndi mu ntambara ngwana niki ngwana n'ibyaha ibindi byose nta bibazo dufitanye nabyo tuvuge ngo amen we pigana na zambi ibisigaye Mungu atapigana na shida zote zako we pigana na zambi ingine sio yako hayakuhusu mengine afanye nini hayakuhusu uko unapigana na zambi haleluya mengine hayakuhusu tinya Imana n'umutima wawe wose tinya Imana uyitinyishe mu kazi kawe tinya Imana uyitinyishe mu itorero tinya Imana
uyitinyije ucururiza tinya Imana yubahe uyubahishe ubaha Imana pana kuyubahisha mu itorero tinya Imana uyubahishe mu ishengero uyubahishe no mu kazi kawe ka buri munsi ubuzima bitaraba ubuzima ntabwo ntawe ubizi ko Yesu azoza abantu bari mu ishengero nk'ubu yoza wenda abantu bogenda ari benshi ariko nabo nyene ntavyo nibaza ndashoje ngira ya minota wa naye nateguye ndabishoje hari bisiga ariko reka mbaze mbireke tuvuge ngo amena abahungu baranzwe no gutinya Imana Bibiliya bavuga neza baranzwe no gutinya Imana no kuyuba abahungu batatu ngo batinya Imana bakayuba ngo habaho n'itegeko riremereye iyo usomye muri Daniyeli ngo itegeko ry'umwami riravuga ngo turamye ngo kugira ngo abahungu tubafate shinga ikigirwamana mu ishusho yawo ahasigaye buri muntu wese umuha amatara umbete imirongo iki isaha niyashira muvuze abantu bose bikubite hasi kandi itegeko rigere ku bantu bose bari abahungu bumva itegeko baravuga ngo iryo tuzoripinga iryo tuzogira iki turanaripinze baripinze bakiryumva kubera iki imitima yawe yaramaze kwakira ngo nzosenga Imana nzoramya Imana yaremye ijuru n'isi ibindi byose ntaho nzohurira nabyo amadarumbezi n'ibindi biravuga ati bagize kujya babona abajinga bapagani bose bikubise ngo ahungu batariko ye ibi bipfu biriko biraramye ikibishucyo ngo baragenda ngo bahitege umwami bamuha raporo baramubwira ati yewe ibyabaye hari uzi ko babahungu b'inyagano atari na twakubwiye ko bagusuzugura nubu iteko ryawe baripinze barangira ngo mugene mubanzanire ngo kubera umwami yabakunda cyane arababaza ngo ariko basha ko kubyo bambwiye niko bimeze nta nimwebwe babwije imyironke n'amatarumbeti n'ibindi nta no kuruha mubwira basi n'akageste ko kunama basi tafazari ndabakunda ariko zako mumererwa nabi mugira akageste kamwe urazi shetani yari kara araresharesha umuntu ngo akora ibyaha azamwereka toya ariko nawe ntuwereka gukabya ako ukabya gute azanubona ko Felix we na bene nubona ko babikora ariko nawe se wowe uri pastor ariko nawe nuga pastor runaka nubizi oya nawe yacubuja hejuru wewe nturi mama kiongozi nta n'icyo ukora mu ishengero none wewe wigira iki dore naka gahita kwereka makuru akubwira wewe ungara bateretera bapanga baramubwira ati muzehe sasa tubona wakabije cyane kutwinginga wakabije cyane kugira iki mugabo naho twinginga tumeamua tumefanya nini maamuzi yako matokeo ya kesho amua vema tumeishamua hatutaabudu miungu yoyote twaramaze kwiyemeza mu mitima ko tuzosenga Imana yaremye ijuru n'isi rero reka kwirigura ikoroga nituri bugusenge umwami ngo ararakara arangire mwabonye umuriro ati twawubonye abwira abantu ngo ngeze pandisha volume ongezamo amasteri y'ibiti barongeza umuriro urasara mwabonye ariko uri umuri kumeze ati twabibonye babakubita kandoye ngo barabadaza ngo mugene muterere y'abahungu cyahajabo icanteye ubwoba ngo abafashe bajya abahungu bagiye kubaterera mu umuriro nibe unyura muri babahungu utwika babafashe barapfa bazana abandi bo kubatererayo ngo batererayo kumbe bakibatererayo ukiamua vema Mokozi mwema naye anaamua kukupigania iyo wahisemwo kumwubahisha na wahitamo kukugwanirira mu bihe bikugoyi mu bihe twokwigwanirira na wahitamo kukugwanirira ntibatumye marayika ntibatumye Gabriel ntibatumye nde Yesu mwenyewe arimanukira mu muriro
pa umwambuye komanye nanje ndwagwanirira basha reba mubwira impamvu duhora turi mu bintu bidutsinze nuko maamuzi yetu hatuyamua vema ariko ni wahitamo neza biratubwira ngo ako kanya bakigera